Dala besithi mabe sihamba mfowethu sithunywa bogogo ugogo athatha iduku lakhe athwala ngale khanda athatha imali engithume esitolo bese yalithatha leli duku umpethu lomnqwazo wakhe agoqa imali bese yalibopha ifindo mhlawumbe uyolibopha for 15 minutes ifindo elibophela ukuthi ngingalinge ngiliqaqe endleleni noma kuthiwa ngizama kanjani ngingaliqaqe but leli findo bese ngithelela amathe phansi mfowethu athi gijima ubuye lamathe ngakomi mengithatha leli duku umpethu ngizogijima ngathi ngiyahlanya kodwa endleleni ibuye lengqondo uthi ayimani sengimdala mina ugogo akakwazi ungigoqela ifindo eliboshwe kangaka bese ngizama ukuliqaqa le findo aliqaqeki nabathu ngizame la ngomlomo aliqaqeki kodwa ngizogijima nazo lezi zibopho mfethu ngihambe nalo leli findo mfethu ngiyala ngithunywe khona kodwa mase ngifika esitolo la ngiyakhona mfethu ngifike bethu umuntu oyisalesman mfethu avela aliqaqeka lula mfethu kunjalo ke abantu mebekubophile empilweni yakho mangabe uhamba nomusa kaNkuluNkulu ugijima nazo izibopho ugijime nazo engathi awuboshiwe empilweni ngoba umusa kaNkuluNkulu sewuphezulu kwakho ugijime ngathi uthi abantu abekho abantu bake babophe empilweni hamba nazo izibopho ihudule mfethu gijima naso kodwa mawufika uNkulunkulu ziyoqaqa la uyakhona abantu abethu abakhuluma inhlamba hamba nazo inhlamba ziyoqaqa la uyakhona abantu bethu bonke abakubophile hamba nazo izibopho kodwa la uyakhona ziyoqaqwa khona mfethu ngizosho njalo namhlanje ngithi umusa kaNkulunkulu masuza kusukhambele akekho nakuvimba.